Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Sa sisian ke Jawai Municipal Board, kelai kendo mau siang hadian bagi nasyasnam jaka elaka nartiang. Kila bekra di Tylli Trok jaka Jawai Municipal Board kibla temu belit berat nyut hathan musem mentakas ni. Kita kina nasyasnam kibadan kumpa aspa angut AA hapok kalama jaka elaka nartiang coordinate committee. Hakajingalam acting dalai bak kloy pale. Secretary elaka nartiang coordinate committee ubak deman mi dakar ki kenhon sang mahalang baper bat ki nasyasnam. Katai ka komiti ke persya bat bekrat ya ki Tylli ki Trok kinyut joka JMB namal bagi bor penya joka JMB kemla ban kinjo ketien tang sikin tien ru ban let brand nyut sa than musam kabadang hap apo put usam joka elaka nartiang. Ki paitba kila ap hi triang nadu kapor kat arbeje mentakas ngi ban khanglan ya ki Trok kinyut joka tega jaka bat kapor janmiet kemasau beje AA ka jengap kemilenti kelalong shisha ke basai sa hadirin basan Tylli ki Trok bat kinyut kibelawan kit nak kanong bak jawai kilawan poi ha ketiga jaka hadirin katu kan nipor ki pulit kilawan poi ha ketiga jaka ban persang banekran bat ban island menit bread ya uti nyut hindai ki patba kliyeng scam hi terang ban persang bat be ikiti ki Trok nambal biki syating yo kawan ra ka jingpang jing sistem yaki na kita kinyut kibelawan bread na kinu kilat ngada khadu khadwai kita ki Tylli ki Trok kiman se ki hab ban phat yam ram ringkat unyut na ketika jaka komban supen kemau ka JMB ka hab ban penduk pendam no ketika jaka bread nyut ka badan hamen kejai ka bahab hapo ka amlaram subdivision na kada ka jing persha juki nong shnong jong ketika than kada ka jing persha juki nong shnong namar ba ka JMB clash one bread pathar ri unyut unyer na nong ba jawai klem da shem kinu kilat jingada nekat kum ke jing start sayan ke bamenta